no njira ati kwina rigete weekend ona mundu anjurigia atiriri korabia kalenda yaku na ndwagitwira gabira ndukira game ile ngiroka weekend ri weekend ino roka mwina mu Southampton ukamurumie ta bebe ndaigua nawe ciamesa kwe sawa uko jonjo mimi niko poa weekend ila hana kama hiyo imekuwa hapa kule kugeria gukikurize maundu tuonera maundu megugikara hau ni wega iko wima. Asante sana. Ukisi jali wa mbere ri twambe tumere meci tucia macakaya kuri mundu tagwo Tropea kigate wa Kionywe uyo ri jambe akuma kuri Gikuyu Savea tagwo Tropea guka wa ahurukire pole sana na gwicina kiruta kimwe giki guka wa ragitwo Samuel kigate wa Gachara kuma kuri Kamango Kianjagi kuri mwena wa Gikuyu na muthuri uyu kisi jali ni arogamete gitwe kia ubunge kuria Gikuyu mwaka wa 2002 nginyagia mwaka wa 2007 kuo ni muthuri ona tugatire bururi na ni yake mamire twakwira family ya Tropea kigate wa Kionywe kumiriria maire maya wake hamuda ukisija na on behalf ya thikiriria Muoroto FM na tafarira ada manjeru mundu gutwo Savea kigate our condolences orodo na family yao yothe na tugacokeria Ngai ngatho ni wa miaka iyo tuhete guka kabisa. Yes kugena kuria kundu gwitagwo Kiamba urathuka wanji kuri ni tukumurima bara no tia mwiri na tia kuhitia kwa gutungatira andu a Kiamba aca riu ri mundu witagwo muratagwo gawanji kuri ena kombe athaga kure mwena wa kuria Kiamba ira ri henda hatukire ndona Baltimore akapereto hetimureto Baltimore ka utakau ngamatha kana grafueto sam diari kana wega ni kawanji ko cup kure mwena wa Kiamba negwa katajirite twere kawanji ko ndomwe kana jere wakange ma muri ya wiki mwezi mwa no riu ri gwihoka na atuta riri muthenya akahena ikombe ri kana iheo ri kuria makinya final kabisa na muthenya tu athi nawe kabira turorere kuria mwena wa Kiamba ni twendete kabira ngano uraga gutwita nema na ni turoga maita maingi muno reke tutigirire ati bururi wa Kenya tariu tha ici aiko hethe no mutugumeire ati gwatuika mundu gwitwo engineer Michael Olunga ati ndari kuo ati turaikara ogwo tunatapatapa kugwe mabao ati turori atiriri ni tugucinda riu twina Namibia na kuratuika ati mundu gwitwo engineer kimya giki ati engineer kama hayuko hatutira na mwihoko hati yo turahataro pagoro mbere kizijari ne wega na kunyitira mbe ujithukura matura-ini matira okoro makite na kirigeto mihadarati kana dawa cia kurefia no urefi utena kiharira kwa mucimia kwa waji kuri wega gwareka kazi safi keto kihoya ri mako makina cha talents magaja gutaku mageta muthaki mwega na kenu na ke keheo kirigitagwo training njega ona gitu mwana kuri Arsenal agithaka kana kuri Liverpool kana Manchester araheo chance hiyo riu baba itu but all in all ni wira mwega na no tuhoe ona atongoria aitu aingi mundu kuhota kunyitirira taranda iria twina cio na thirikari nayo tuhote gutacukia mundu gwitu Kipchumba Murkomen the CS wa mathako ni njugaga gituro kiu ona uri urari hori ari o mundu mwithi no uri warehwo hori na ke mundu wakagi mundu mwithi na ni mundu nyonaga agikuruhania na mathako na njira nene muno ni shabiki wa Manchester na ni tukwihoka kuna no twende kuona kindu gigwitwo change maundu mege maine na sport tigana na mahenya ona nitari tutineka wega Olympics but woka ni uhoro wege maine na mathako kana mubira wa maguru tukwenda kuona change kabisa no twende kuona Harambee Stars hana tuire tuturia turonire Scarlets wega muno wega ta wega kisi jari umuthi ri kuma ukona mugomo wa comrades
ane arutwo kule ma university ni ma muingi aya marakorwo magitetia na gukirira mutaratara mweru wa githomo kana wa urihi wa university ni weto funding model iri irahuthika ukorwo ukimenyekana kisi ya kuheo biashigana mukuhe kuheo biashigana jahira witu wa digital kuheo biashigana kuringana uhoti wa family yake ni mutaratara uri urehetekeje mutekisija nonete na president akiwa kanya kaguthi kwa ria ruto na kumathari horo wa funding model weno kisija na muthenya wa ira kuma muthenya wa Friday ri ni ukotana na marwa maingi muno manyagitio ko giko nenda ino na ma university mothe bururi ni mararuta marwa magotabanya mugo muthenya wa muthi ende momocio ni marugamirie muthenya wa ira thutha wa thirikari kugwagwa ona ngathiti umuthi kono arwa wega ngathiti ya Daily Nation ni akore kwa thirikari ni gwagwite horo wega maina na mutaratara wa urihi wa kule ma university kisija na kira tukuhoya kisija ri na before tukinyete ya hamugomo ri hihi thirikari ni gutura kihinga horo maina mateta ma arutwo o ndomwe na andu magitwo aciari kisija ana makwatu magitetia mutaratara mweru wa githomo tutiakinyaga hande tukuga ati tuguthira thina wa magomo niguo thirikari ikorwo igithikiriria muingi na muingi nigo muri wa igoti kisija ni hari sector igiri njugaga na hau ni murugamo wakwa ifatie kurorwo na njira itari ya na itheru sector ya githomo na ugima wa mwiri icio igiri very essential. Yes. Na no wega tu thirikari to nginya kugomwo niguo gutwike ati kihonia nige kuoneka. Yes. Ati to nginya kugomwo aca niguo gutwike ati ni guguthikiririo andu aria mena mateta maya na githomo na ni ukuona ona gwa kahinda gaka. Yes. It is very sad tondu ona ari muthaici nbe ukomena gibaro kiritu muno gutigirira ati time ire rorite ri ni ari kavu na mukuhe kigikorwo kiri giconoko ona guo runene muno. Yes. Kuona tukigena maumirira ma kigeranio kia muthia wa mwaka gitari gia kugacirithia gitari gia kugocithia gitari gia gukungwirwo na koguo no wega tu thirikari igatengeraga mbere uhoro wigumainie na wiguano na kwaraniria na wandu magetikira kuheaga kanya tondu ona ria thirikari ri gutiri hindi ti no hindi cio ukoragwo ina mbia aca yukinyaga handu gukoma ona makenda kumaka understand ati ona ringi thirikari no yage no tondu ina wendi ri na ni atwira twaranirie ri ukaranirio na muthia ri na thirikari kahi tugatiga na maundu ma mothe ma gukorwo ati ni kwarugamio motungata aga morigitani aga model aga eka atia tutorugiro he kindu kiregwo tio thiini wa bururi uyu na ni kaundu tutaronaga horo wikimainie na the CBA o andu mokira marauga CBA na thirikari wiguano isija gatondu kihera ri communication ya thirikari horo wikimainie na gutaria muingi moguni ma mutaratara kisija toko communication kana uria irataria muingi uhoro ndurakinyira muingi na njira igwete kisija no hihi toko mutaratara ni mwega toko wina moguni ukaga hihi andu mautaririe wega moguni magukuri muingi tondu muingi hau gabere ri uramete mutaratara ungi urari hau gabere ne mutaratara ma turanite na gukwa kahinda karaya toko imaronaga ucio mutaratara nigo mwega ona ukira mutaratara uri kisija mutaratara uria uri kahinda gaka kuga tukuhoya thirikari reke yethe kirigetwo uiguano na arutwo ondu mana aciari tondu kisija ungiona ikirira kana igikaya nenume egatho na ngwiciria ndeto iyo ri ikiri kuno seneta wanyu ri seneta wakwa kona Murang'a no ti Jonyo to Jitego Junyu na ni msomi Junyu Mswahili about an Jonyo tuli kabaraka ugakoragwo ku negi ona murigo nake ri he uria mbitie urwa kure Gatanga na murata guo ni murata wakiri andu ni muriu agithike muno he mundu ukoragwo kuu gwake timu yake ndaumaga muoroto
ona dereva wake aingira ugo amekanyaga ka muso mheshimiwa Edward Mure ugire kama no rucine ro ne theka hari ari oge no ne uturire muno oge no to no ahire muno tagore gathe muire tu koguo ndaikinya harape kumuthia no rai bata kisija muthenya wa ira ndonire mundu wetagwo Joe Nyoto ugakorwo kugeta Joe arauga about turn na hawa korwo ukiuria about turn ikoragwo ha Joe Nyoto akoto muhari-ini wa mbere gutindika ndama ya mundu wetagwo mubugu wa kuria kiharu na akonekana karari ho korwo agitindikiriria mundu wetagwo Ndindi Nyoro akayukia giturwa kia deputy president mwaka wa 2027 yes muthenya wa ira ndamuiguire aria na ndita ya keri ya kwaria uguo in a span of 2 weeks o weekend hena muhwara akorwo akiruta na ira araugire bora musiguze Rigiji ati mulima musiguze Rigiji musiguze Rigiji tarogi atiriri kwina jama kwina andu maratoga deputy president na nĩ mehotorete gutigira ati deputy president niagagio na nĩ egutigira ndanakorwo aikinyiria maundu maria agiathiri barute ni mutongoria wa bururi na nĩ abangire gukorwo akinyururio na kwagiro kiene na weraugire atiriri mimi hapo sitoki niko na wewe sako kwa bako hapa kwa hapa unyo yaraugire we hari aguthii handu hothe deputy president yari ni ho ari araugire we ni akinye Damascus moment ni aramenyire ati kwena jama ithuguritwo na deputy president kira kwa twagika ri akorwo kira muiki wa kirima korwo kigunika na haya kinyete akona acuthiriria kidogo amurika akona utheri auga ni acoka na mucii riu wena deputy president ako mwari-ini wa mbere kumutetera na gutigira muno ndanakorwo akinyururio na augire ama munyururia tupatane no tukimwithia prodigal son welcome back home na by the way ni win with deputy president yes omanye kwina bunge maikora tamamuhereire na hera gwatiri mama ithori ti maruthio mi kwina miahu iri umoneka ni wa murumia uyu ungi wi sawa mundu utagwo Nyonyo twari mwena wa kumurumia riu ni acokete guku muri ni wambirie gucogotha aicoka akihorera Joe Nyoto ni ahorera uko tweterere mundu gwitwa Mobi na mpoa wake no arumia deputy president amugire weekend ne bara ya kapos ya kukonyora katwa wa kisijari ni uteti wa ugima uteti wa itio na to nginya nie nawe kisijari tukorwo tukigwana kimeciria monere wa maundu no tukorwo tekona no tukorwo nie nawe ri tutiona undu umwe no hakinya kindu geto itio kuruta na nguo na kindu gagitwo uteti wa kindu gitagwo ugima ri niguo turabatara kirima gucira ndeto yo ri tungimirugameria thaigire ni turoka na mundu wetagwo deputy president na tuke kinyara mubunge wangu Gachagua turoka thaigire twaranirie alisema mambo ni matatu chai kahawa na maziwa na mtu ya maziwa mampia siku ngapi nenda gutengeria riri